lemi nan ton yoma Kamaldin Kamaldin yala da malla nan bo wanda chante bor MP tare ko kullu an delegates ka ba jine ka tan shay chairman ya Kamaldin kama kayin tete la shalla dan ka tanan bora tanan ne bor shalla te ka classrooms tiya te shukur be jine la janglane. So Kamaldin baba ala kawle no me 2 classrooms tiba at the end of the day ka empty ma min tan ma chairman ka ba to kar Kamaldin no me classrooms ma. So are check Kamaldin ko me 2 classrooms ka ta power 3 classrooms ka 5 classrooms kabla la vote la empty ma. And so then kan yar so dezo kan yar Saloma nye problem ma. Saloma nye problem ma. Ba ka tan bishop MP ne mo ka ba njae because agbanere fun kan na ma kan mena na ta yaba